Yes. Welcome back, guys. Oh, muna big up college. Kimi together go hagait or go in. Go tagi teseta story na wamelga ak Cyrus. Oh, kikere gele teseta ngale go no reply Cyrus go no reply melaga. Oh, in today go no to burbure gido. Agere ga go post na ina melga. Go Ko line go lega rir melaga. Matana. Lani korong ama ichut korong re fail studios I subscribe nyo na gichil tu ano no mi ngwenyo no. Siko pole kila yon gonde tuguk ingen ane opportunity go content daily. O kwa ne stay tuned in channel ne nyunat. Mo bure yo cha opportunity yo content. So today go burbure nyo na agere ka kwa mo milega ta go we go nyinet ko le Cyrus Paul ma ta ga tuguk che kya yai ko le milega go mi in tears o in ko bichon to mo chuti ona o chut milega o gere na ga go post ngite ngune ko le milega in tears. Forgive me my husband nimepitia mateso to sima ngale chona onge gaskina mo ane milega ene reyo na muga tiene ka kwa mo melega ko ego nyin ongune otinda nyone Cyrus yona ko tot kobir magot melega kole ka mwana wege ka go imke agobo ndok o ingen ni kwondo ko chame lo mau echek kirokie murenik chitene che go ge versoese kistinye muscles me bote lo gi bote muscles chugano eger kwane ke weche kibire muscles siko chame TV ko kwonyi ko chame lo aine milega nga kwa mwana ngo wego nyina kwa tos lele ne Cyrus tot kole ne Cyrus kayo in hangen ale Cyrus ale ngo chabe ngoma ngune mago chop Cyrus ngune ngoma ko reply milega kwa tot ko ya Cyrus omwa fans in comment section yono ako amano ako mwa ole kwa tot ko wekige ngone mache go wekige tos imangalechu ngeta star ke gaskin ta na testa go mo milega Cyrus ko ngale chon kole ka sauti ta melega kasene Cyrus otane osomchini kowe ongen ale Cyrus ko yametet lakini osomchini kowe konyinet ka kwama ngobur aloki oyanga kwama na ngwonda ngo kwamone gobur yengo oyne ka kwama melega rire kabisa Cyrus osomchini agane Refail Studios osomchini agane kowe konyinet namungo magichama senye gono oterage omi log involve egerele akwa mwan melega onye Cyrus matila giri wanye lelo wanye kiri we sang olini be yai tugun ne niuno Cyrus osomchini agane angetin kole gosi sauti ongen ale tam ibote sauti tabin melega ongen anye ngabileta get star my fans osiriba en comment section yono ako comment no le kwa tot ko ya Cyrus milega sawa get star yetinye stress milega we hey old video ni agere ne agere ka go stress ne kanam Sunday ogere kanam stress ne melega kanam kabileta matana melega mat cover in stress mi mume wangu kale mume wangu
Ote ndayoitu ne ng'alek kole lakini aine kaikende kora mume wangu. Mume wangu kokobore asinye tor koibu Francisco siko nyokosores tuguk. Lakini aine angerirchi Cyrus kora. Ko mume wangu to akure ra mume wangu show ne tor kemi studio ra. Inoni ko kasebo nyoru ra kasi kono burbur en konyun ne tokere ka poste milega ale posten ale na sebari yakten kotomo akur mume wangu ndamun tor atebe maswali ale koilio mume wangu ng'ale koilio ng'ale eko wonga asasin kora milega o kichomen ngetestai kekas ng'alechu. Tuguk chemwoe milega kole choboito teta ot ndabo kelyek ang'wan kochoboito kora. Tos iman ng'alechu milega no mwon ak inye choboito Ilian mwawech ele kibitune ng'alechu so terake ak Cyrus kele kichoboito teta oin rahisi ak inye mara kiichobaita ak inye oan kekura open imwawech ile kiichabaita kiyai ne milega fans omwa ba kit ne kiyai milega mara komi che ingen mara komi views yona omwa en ngweny yona sinyasoma comment section yona sinyamwa ko to address any the issue nebo milega sawa ngetestai nya ngoma korong maketar korong kekas kit nemwoe milega. Kaamwa milega kole kabwatutik che kiimut so milega ko kiichobe tuguk che chekuket kimemoe kas Cyrus mara king'et akine Cyrus ikere ka nereche akine Cyrus mara kibares kopanganin komemach ipangange isip chebo Cyrus ile nosip chechuket so ndamun kemwowech ile kabwatutik kuk che kiimutin ano elelo so milega somin ateisom yoche inemu kora ngoma nebo oeng iteisom kora nyoetab kat moyome noni angen Cyrus kolelen yoche inemu ot 5 sikeswen mongen kikose reply nebo Cyrus kot koyoni Cyrus akine nye komatana Cyrus kotiyani noni yoche kocher akine ngoma ake yoche kosomin kabisa nyoetab kat kotor kokutunyin ne konyo ele imine akonemu ngoma twan kokutunye Cyrus. Man ng'alechu mwoe milega kole kimakongen kole yoe makosa kopendata mume wangu kopendata kwany oret milega wone kenechine milega akekerin so kima korong iwe sang yun ibaibaitkei okimwae Cyrus kole kile Cyrus iwendi sang yun akimae kora nyokibur twan kole Cyrus maiyoni ng'alechono so yoche inemu kora ngomait ake isom kabisa nyoetab kat milega ngetestai kekose kora tuguk chemwoe milega.
Ko feel na gane feel jane millega. Ko feel nu kabisa. Mina ngonde na ne oi mi ele yan. Amukora kuona tam kelelen kuona na makitun na ko machapot kora en ipsigis. Lakini konyora millega kosom nyoetab ka. Kana akine une sang yuno. Ana ole korom sang. Maraisi sang odino. Ingene sakiche konyikab siku hizi ko ngomi ko my freedom. Ko yo my freedom, terge ko kora freedom koba sang. Makobure sang kosungukanat. Para koker mayomakse kora. Koma kora kowekano kwenyindet. Aino werto nekimi twana komakomoe kokocheng age kole inget nekinye kokimoe freedom mabokokyi. Komakakwo aino tinye mosiket age mi lakwet komoe kwanda. Lokyok chebo kalenjin. Oenget yon kakitun oburi en ko tafadhali. Matonyo oburi koumile nguni some nyoetab kat. Some Cyrus. Nyoetab kat. Okay, kekeris ile une sang. Nya kabisa sang. So, ongetesta nantage kas millega koteteonige. Producer nego button you. Ya tare producer nega tiena kane. Oto uzuni kanina so menyoetab kan melega lakini mami ngala mafans. Inge gasinye wo anyembeta wo anye kora tiendo. Inge testa gas. Aginyoy wangatane ka sautinyo aginyoy wangatane. Leyo ne gonyo ga melega nyo gebirne makosa. Cyrus. Turche serebusiek 5 chegoi. 5 na ginda go na itne ngo ile magere melega. Kole melega yo ne gebir makosa. Ko gebir makosa ko geyai ne. Onge no asir mafans ngwenyono, onge mafans. Ko sairo alenjin cheserebusiek chon ko chenerioti kidogo. Aginda ko nai. Sinyoiber makosa. Ayani ale kigalale njagigaya. Imagolenji mogisire nyatapa. Imagolenji mogisire. Imani yo melega. Imani yo no. Ko ya no mogisire ne nyatap ka. Lakini kuma kibir makosa ine gano. Yes, my fans. Kage gaskine mo melega. Oin. Age la my fans ngune go. Go share views chwa share views chwa agobo in share views agobo in those two in born together melega Cyrus ana wiru ne Cyrus ngomostanyi inge Cyrus ko yametetene no uonge no le mi sige gas koro manga gotko wire ngoron na kayo ina tiento aninge gas tukche mo tetoro mo Cyrus kotko yane melega back ana tago marchinge melega yo acha tago tieno karibu somo ana go 5 siko convince Cyrus ko wekta melega kwa kwenyi. So fans omo in comment section ane go reveal studios in ka wai to gimi tugul o acheni ago lele no watchen tugul agas information tugul chegimwa en reveal studios
Oache keborchine yo keibu content daily. Oh kwanek. Thanks for this time guys. Check. Oh alelen kityo. Kimi together go hagait.